Project z'amarara ashatu zitongozibwe emwe hari yezo hariho buraro bw'abashaho ahari ishongoro Health Center ya Kana emaziroho miliyoni zikurenga 120 okurwa mu kitongore cy'amagara. Nambwe tukombeka senior staff house ahari ishongoro Health Center 4 eyitwa commissioning izoberi kandi twagaraka twatungane sente ezukuzitara amarwariro gaitu abo kuba amarwariro gaitu abantu bayondo batahamo bayibebi ebizoro bibaba nasi bibaki wenu tutungire esente twazitara amarwariro gaitu. Okurujira hari mukuru w'amagara ahabwa district y'Ibanda Dr. Julius Bamwine irare rigina abakozi nshanju kandi obutagira buraro nemwe hanshonga birenere to kucumbagiro mu buhereza. Twatungire doctors bakanya twashanga ngo zitwa betwini ekane accommodating ababirubonga so abandi bayombaye bayipangishizokwe bukikanke kiro ari ya emergency oja kumuronda kandi ushanga cyatuteganisa so mwen hatiyo twatekaho egenzu twinamasuko ngo doctors mbagumana bakuturu mu rwaro aba haruho ikizubu barako cyatending. Ari kutongoza project ezi RDC Godfrey Betegerize ayorekero kwatwaho ahabwe mukorombi yabashaho mu marwaro. Because tuzakuzo mu Kigali abashaka bakora in particular who is not working, you should identify them as an in charge bakareka kushisha your growth, your performance, and those ones who are self motivated, because you know the theory X and the theory Y, the Harvard and Michigan models. Some people can work without motivation. Abantu bitumutakabaye bakubikugira ngo bakozire ki baba binjire kabo babinje tumanye ngo mukozire ki mwino murimo go mujyo mukorera izana yahi bakoyengera kuba binje nyo nyuma yo tuje kutunga another upgrade from a health center to a hospital. Arukwebembera iraro rya ishongoro Health Center ya Kana Dr. Wilson Burungi yasema project eji hamwe no kubijuka twinemo tests turukora ziri highly specialized twinemo byoma government gatwe byoma kandi nizima government abo kuba I can't say that we are under resourced kana nimbazi tujine cyamani RDC imbazi tujine abashahaba ababira baha imbazi gutine hati ni atesunete abo kuba government abayindi bakagira ngo inekizo bagira ukori oguhana najyangu n'abateganisi bukizu bucamizi agarukora abanisama byo biyonja hirwareri. Ameza ga national water garukwijo mbwiro turugendera nigijo bugayenda ubutugenda tegaruho mbwenu hataraho mezi kandi ameza go namakuru ntugakosa umutheta ntugakosa umuwodi abarwene bagakosa agandi marura ragaganyirwemo haneri ya Kashozi Health Center ya Kashatu na Health Center ya Kashatu. Gashoka Timothy Mushabe.